clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vek ule voin hi football commentary ka pedona chuti rual chuan Europa League final khel ni te ania chuwang chon thuilu tuklavin karonda zuayanga in mishia thiamna kan dil masani atobla football thuleng te po eng moza chu da tel kan thum tho don ne soitak in zanin zanlai pel dar som pahni le chan vea Europa football ma inel na lian pakhat Europa League final khel ani don na season kalmek English Premier League ka che thatok lo mai Manchester United le Tottenham Hotspur te anin machonang soitak angin English Premier League season kalmek ka Tottenham Hotspur le United team te an che thatok lo ma tun nai an game khelo nong patni final an lu nu game patni tinani chu chumia chon an tlom ve ya Tottenham Hotspur lam hi Premier League ka game somthum pasari an khela tum som bahat an chaka tum som ni pakhat te meu mai awan doi zo ka tang toyin point somthum pariat nen som pasari na anom me ka United team lampo che chetak an ne an football chanchina an season man chiat ber tum te po an mang me ka Premier League ka khel somthum pasari tum som an chaka tum som pariat tlom thungin point somthum pakko nen som parukna anom ve mek boka anni pahni tilawa table mong lama om cho relegate team pathum Leicester City Ipswich Town le Southampton te annia chung ho chunga chun United le Tottenham Hotspur te anom tinani chu season kalmek Premier League an mandan chu pui lo tak ani te po kan ti thayang United team lam hi European competition na nu ma nei thazok anni kan ti to kha Champions League no moi te po an no choi to wa Europa League no moi ngei po hi an no choi to bok Tottenham Hotspur lam po UEFA Champions League ka final te po lo in pet kai ve to ania Europa League lama po nu ma an nei chelem lo hle chuti rolin pandit tam takin season kalme ka team pani te an che thatok lova a Champions League khel po an phu lawe ti te po anomani kha hemi an soina konga po hian adik na chen a anga amai ro chu khami kha kan te dan tur chu ani chuang lova kalphung te neya chuwang chon an phu lo ti ngot theina dan kha a chuang lo ani Tottenham Hotspur lam hi soita kang khan UEFA Champions League ka final te po lawin pet kai to ania European competition a hian cup winner kapa hian tum khat an lo champion to wa Europa League lama hi kum sang khat zakwa samsari pakhat sari ni season le sang khat zakwa somriat pathum somriat pali season ate an lo champion to wa khati hun lai khan UEFA cup ti ani thong ane Europa League ti ming aput noiro an la champion lo thong ari ko tanga hante chuan tumni chuan lo champion to tinani chu an chelem love te po kan ti thayang Manchester United lam hi an tlap chanchina hian European competition a hian numa an nei chelo khop maya UEFA Champions League kan ti inel lian bera hian tumthum an champion towa an champion no berero kumsang ni pasari pariat season dai to khan ania chu mai pialama European Cup winner ka pa tum khat champion to in Europa League tuna an khel tura hian sang ni som paruk som pasaria no champion towa hemi nuwa po hian final lut le ma se Spanish club laka avan doizo ka an tang thong ane tun truma final an lut leya an champion zawang mtero soithiam har satak ani thong season kalme ka Europa League ka an che dan hi han en le ta ila season kalme ka khan Manchester United he league stage b ka khelriata tumnga chakin tumthum draw result an neya tlom nei 11 points som pariat nen round of 16 an luta round of 16 an lu dan chu all sam tak ani ti thayang tin hei mai ba ka hian round of 16 a hian United team lam hian all sam takin Spanish club Real Sociedad chu aggregate goal nga goal niat nei quarter final an luta quarter final a Lyon team chu an nei don lo emoti nuwa an ni laka hian an comeback ka aggregate khan goal nga goal liat ne na changin semi final anin pet kai zuita ani kha khami tuma khan United team hi an va nei te po ati thai anga
an chak don lo ni alan no minute za somni le za somni pakhatna te goal an khunga comeback ro pui lion laka an lan tirta ani kha semi final ero an all sam khop maya Athletic Club Bilbao chu first leg ka sithum faya an ne nuwa second leg ka goalie goal khatin an ne leya all sam takin final anin pet kai zuita ni kha chu mai pialama United team hi kumin Europa League ka hentlom nei mi alo final lut thei an niya Premier League ka talboy deuh ma se Europa League lamai ro an che thalle Tottenham Hotspur lam hi league stage a khelriat ta trumnga chakin trumkhat awan toy zoka an tang thunga points som pasarinen United noi chia omin round of 16 anin pet kaya round of 16 a an ni hian Dutch club AZ chu aggregate a goal thum goal nin an neya hemi truma hin first leg ka awan doi zoka an tang an ne second leg ai ro an comeback ka goal thum goal khata AZ ti nei quarter final anin pet kai quarter final a hian first leg ka German club tra Frankfurt ne goal khat ve ve in pe in anin ne to ka final an lo no konga hi chon an ni hi chon kong hau tak tak an ma chon thung an ne quarter final second leg ka hian Dominic Solanke penalty pet goal mangin sikhat fine Frankfurt hi an neya aggregate goal ni goal khatin an chakta shram an ne hemin nuwa hin semi final a ero an all sam ta khop maya Norwegian League champion lai Bodø team chu first leg ka goal thum goal khatin an neya semi final second leg ka pohar sano takin Dominic Solanke le Pedro Porro te goal khung mangin Sydney fine an ne leya United ang bokin all sam takin final hi goal nga goal khatin an lut ta an ne final a team pani te anin machon don ta tunge chaktura kan rin te po han soile nau nau don ta ila final probability le mitam tak pandit atonga te a han lak chuan chaktur jok soithiam a har sa a Premier League ka talboi ve ve an ni pialama Europa League ka lo champion to ve ve an ni ya season kalme ka che chelo tak an ni thong Europa League big tin ani chu hemi wang hian tunge chaktur jok soithiam a har sa a helama tanga lo soipo hi har sa tak te po ati theyang head to head lama hian han lut vele ta ila team pani te anloin machon to hian United hi tum som ko paruk an chaka in draw result hi tum som nga pakhat an nei to wa Tottenham Hotspur lam hi tum som nga pasari an chak ve to bok team pani te hi an record be ka anin machon masak ber hi kumsang hazariat som ko pakwa khan ania hemi truma hin FA Cup pa team pani te goal khat ve ve in pein hun pa nga ya anin ne tok anne hemi nuwa hin United team hi Tottenham Hotspur laka goal nga goal thumin antlom zuita anne tun nai chobi ka anin machona han lut le ta ila United team hian tun nai chawa chon an ngam lo khop maya anin machon nong paruka trumni anin drawa trumli zat United hi atom zoka antrang anne United in Tottenham Hotspur an ne nong ber hi kumsang ni somni pani October ni som bakwa khan ania khami truma khan Old Trafford ta United hian Sydney fine an ne ha hemi nuairo Tottenham Hotspur hi an ne le tammi lo anne kumsang ni somni pathum April tha khan goal ni ve ve in pain Premier League ka anin ne to ka hemi nowa kumsang ni somni pathum October tha Premier League ka Sydney fine Tottenham Hotspur hian anlo neya kumliam ta January tha khan team pani te goal ni ve ve a in ne tok lein September ni somni bakwa sithum fine Tottenham Hotspur hian Old Trafford ta United hi an neya season kalme ka league ka hian December ni som bakwa khan League Cup Tottenham Hotspur hian goal thumit United hi an ne leya anin machon nong ber hi kumin February ni som paruk khan ania Tottenham Hotspur hian an stadium ma United hi sikhat fine an lo ne le anni aumje chu anin machon nong pathuma Tottenham Hotspur hi an chak vek ti na nia tin anin machon nong paruka trumni in join Tottenham Hotspur trumli an chaka United hi trum khatma an chak ve mi alo tin ani so head to head tang han lak chuan Tottenham Hotspur lam an chung nung zoka amai ro chu European competition a numa an nei te han thira chuan United team ada san vele theideu hlek thungin arinom chuti rolin Tottenham Hotspur hi poste kokluan season ni ka enkol na club ka champion puithin alo ti zau maya chumi chuti thei turin hun tha anei do na amorim po
season kalmeka che thatok lo ma se ari ko chelutuk thai che thei turin tuna hian nu ma tha nei thei turin hun tha anei ve bok final a hin tunge champion zoka inrin kha comment section lama khan thai lang vele ta ula UEFA Europa League final inkhel turlam chukal santa illa football thuleng kan soita khan thuilutuk lavin inda vele soi donang o Croatian midfielder thazet mai tuna Real Madrid tana khel mek Luka Modric son thuthar aron neya Real Madrid tang contract thar zi ain huam thu asoi Luka Modric si kan hriata kangin amel han en hi chon pitar te po a angreva chuti rolling field chungai ro pathatak ani thong athiam je hi chu kan thretlangin arin oma Real Madrid lampo hen contract thar zia pui anin huamin arin nom chu mai pelama Luka Modric en contract thar aziak don ani chuan lo pun lam a in ti niam po apoi ti lo thu asoya Real Madrid hen contract thar an zia pui le mai arinom tahle Marsa mewin atar lang towa contract thar an zia pui thuai tura ngai phot meng o Barcelona president John Laporta point to thar aron neya Lamine Yamal chu aron fak hle Barca president chuan Lamine Yamal hi player ro pui tak ania kumno pangte ni chunga athil ti te hi ro pui tak ani kantlapa hian a khel chun zom zel karinga khovela player thaber ani towa ni zel tur le intoi thar zel tur point hun tha aneya chumi ti tura atana poimo chu Barcelona tana khel zel hi ania he tlaptan hian atangka ya ani po he tlap hian amamo ma he tlap hi amamo bok ani chu wangchon inmamo ton theu kan ni na he tlaptan hian Lamine Yamal hi ain lan zel karing tin asai zui bok Chelsea tana khel me Christopher Nkunku po achu ngei arinom chho zela The Sun lamin atar lan danin Christopher Nkunku do zinga Arsenal chu antel ve ngei thu tarlan ania season tharlama chuak to ngei tur Nkunku hi Arsenal lama kan mu mai te po arinom Arsenal lam hian striker thar anmamo thu te po anlo sei towa hian duna ti hlotling thei tur hian Chelsea hlim to lo tak mai Christopher Nkunku hi anseng lo mai rinna alian ta Nkunku hian khelna mun achang tham lo khop maya hemi wanghin alung oilo thu te po alo sei towa Chelsea ho tu te hian an chel zui thei arinom to lo Arsenal lama kan mu ring chin phot mai o Ruben Amorim point ni jang khan thu thar mak tak mai aron nei vele ta United team chula in call sel do ma se an thatok lo le player ten phurna an nei lo chuan January transfer kongka in hon huna chuwa mai atum thu asoi tatlat mai Ruben Amorim hi kan tarlan ta kang khan United azom nuwa baise aphak lo ma player te po walau takin alo sei sel chiam to ani kha bandit lam te po in Amorim noya player te hin anti thadu lo thu te po an lo sei to wa Amorim hian thuthar aron neya United player te chu an hlim lo ani chuan chuwa mai poi ati lo thu asoya kumthar January tha aluin her huna he team hi asiam thazui theilo ni chon chu atum ta tin ani chu Pep Guardiola point to thar aron neya an team chu santo mai tur Kevin De Bruyne chu aron fak le Pep Guardiola chon field chunga talvel hi player tam tak kalo mutowa khovel ramsang sanga player te po kalo zir chiang na sato hle Lionel Messi hi field chunga chon amu number ania team tan atho lok ma atangkai thin bok chumi pia lama chon ani ti lawa chuan Kevin De Bruyne hi ka fak ma ani hi Lionel Messi ti lawa player thaber te zingami ania passing dikonga po Lionel Messi ti lawa chon Kevin De Bruyne hi atha filor lak ani hi ka chuang ma ka in kol thei ha kalom bok kan ti ma chu san tur hi poi ka ti ma akal le zena tura du sakna sang ber ka hlan bok ani Ballon d'Or dong lava hun amang ral tur hi poi ka ti ma Ballon d'Or don phu khopa thiam ani tin asoi zui bok Jamie Carragher point to thar aron neya Liverpool team in remdan tura adu the aron soe Jamie Carragher chan Dominic Szoboszlai hi center midfielder atha ma atha zia chu kan mu chho zel bok ani Florian Wirtz anseng nu thei ani chuan number 10 role play thei turin ani hi atha to ka Ernest Lot po hian chu tiang chon a chhor zui ngam po karing hle chu wang chon inti boy mi lova an khel thei dan tur chu Dominic Szoboszlai hi center midfielder panga angin khel se Florian Wirtz hi center forward angin pot se chu an that pui thei karing tin asoi Rio Ferdinand point
UEFA Europa League final chungchanga ngai dan aron soi vele ta Rio Ferdinand chuan final khel tura hian thil soi thiam a har sakhop maya thatok lo na lai team pahni ten an nei ve ve ya chu han soidon ta ila Tottenham Hotspur lam hi antlar hnung an thatok lova an team a hian inrin tok na po awm lo bok Europa League po United ai chuan season kalme ka an che thatok lo zoka amai ro chu final a hian champion thei turin hun tha chu an nei thave United team lam po hian disadvantage tam tak an nei ya tun na ya Premier League an che thatok lo emema Europa League kan che thatung alom ti ya him taka antan athiang lo bok an ni Tottenham Hotspur lam hian an thei top an ron chua do na chu United team tan har sat na thlen thei ani karing bok champion tur zo khi soi thiam har sa ka ti ya United team kalo khel to na nima se an champion nge yang ti hi soi thiam har sa ka ti tin asoi Arsenal lampoi ni jang khan thuthar an ron nei ya Liverpool team ne na thuk taka soi zom ni mek Joe Pedro chu senglu an tum thu an ron soi vele tatlat mai Joe Pedro hi Brighton team tan season kalme ka ache tha emema hemi wanghen du tu po anei chhozel adu zinga hian in Liverpool mai ba ka Arsenal ten tu hnaya thom an nei lian khop maya Arsenal team lampoin an du thu an ron soi vele ta Brazil striker thazet mai Joe Pedro hian club lian zok azom thuai arinom Nimin lama kan lo tarlan to Rodrigo point thuthar anei zela Real Madrid chuasan ngei tura ngai ni to Rodrigo hi Arsenal mai pialama Manchester United lampoin an du thu an ron soi vele ta ni hin alanga Real Madrid team a hlim lo thu lo soi to Rodrigo hi Premier League kan mu ngei arinom Brazil forward Rodrigo hi season kalme ka ache chelo khop maya chuti rolin first 11 a khelna mun achang tam lo hle hemi wanghen Real Madrid tan inlan atum lo thu te po alo soi towa hemi hi Boswin Premier League club ten thom an nei lian chho zela Manchester United po adu zinga an ron tel vele ta team token atarlan danin Liverpool lampoi ni jang khan thu thar an nei ya antler lai lam thuam chak zual an tum na konga Stuttgart team tana inlan mek Angelo Steeler chu senglu an tum thu tarlan ania Stuttgart lai lam an nge theina tura tangkai mai Steeler senglu tur hian amana pau million somthum pali vel po the chu anin huam ne tarlan anni team tokin hetianga aron tarlan ta ka chuan Liverpool hian antler lai lam thuam chakna Steeler hi senglu antum ngei a ang ta hle Football Insider lamin atarlan danin Tottenham Hotspur lampoin United atrain Marcus Rashford chu singlu antum thu tarlan anivele tatlat maya Rasi singlu tur hian sumpo the chhuanol antum ni hin tarlan anibok Marcus Rashford hi United team tana nget te kan soi thin kha ania amorima noya ero khelna mun achang tam lova hemi wanghen alo lung oi lo to ani kha tundin huna po Aston Villa lama lonin ankal tira Rashford in United akir atum to lo thu alo sei zau to bok hemi ni ta ka chuan Aston Villa hian angeta an senglud lo ani chuan Barcelona emo Tottenham Hotspur lama hen kan mu mai arinom El Nacional lamin atarlan danin United ina senglu tuma anlo hel chiam to Franco Mastanta no point thuthar aron neya River Plate tana inlan megrol tharma bak eng tak nei hi Chelsea lamchan senglu antum thu tarlan ani vele ta aman atan hian sumpo the chonol antum ni hin alang bok Mastanta no hi tun haya khan United chun amana sum eng mozat an the chuaka River Plate lameroin atlem tin anlo nol towa United hi chun an hoisan to nia tarlan anne tundin hmona Mastanta no hi Chelsea mai ba ka Barcelona le Real Madrid te point singlo tumin an hel me ka Argentina ram chua sanin Europe lama kan hu mai arinom ta Spanish La Liga champion lai Barcelona lam point thuthar an neya niza nama khanin Bayern Munich chu makalen Jonathan ta chu senglo antum thu tarlan anne Jonathan ta hi tundin hmona khel mek na Leverkusen hi season kalmek atop rolin acho santur thu alo sei towa tun hnai maya acho arinom hetiang ani ta ka chan du tu anei ro chho zela Bayern Munich lamin andu thu anno sei towa Barcelona lamin andu thu an sei vele to bok free transfer a chuak thei tur ani boka a transfer thom hi angai nom chho viawin arinom ole khatichin hatun tumatan ni tamai se clear tu te soita khang ka channel mi ngai lut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu meu ani
like share le subscribe lo man tan min han lak pui zel ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia chuti rual chang ka soita ka tun hnai chho chu football pandit na thok mek Gary Neville point Europa League final khel tur chung chang angai dan aron soi vele ta Gary Neville chon United team chu ada niam angring le Gary Neville chon United team hi season kalmeka an che thatok lo emma rin ngampo an har sa thin le Europa League ka thatakin an khela Premier League lama ero fangmir ang maya tlom fangmir ang maya te an ni vele thin bok chu thil har satak ania Hantran viau don po hian thil har satak ani thin anne Tottenham le United te in matson tur hi han clear masata ila Tottenham Hotspur first 11 a lut thei tur United player omchun chu Bruno Fernandes sau ania Tottenham Hotspur season kalmeka che thatok lo ma se United player te hi an che emma Bruno Fernandes bak lak om lo anne Tottenham Hotspur nam hian United player senglu tumta se first 11 changhal wat thei tur chu Bruno Fernandes so hi a katina ni chu United team hi an thatok lo hle final a po hian United hian an ngam lowin karinga player te hante point Tottenham Hotspur nam hian an nei thazokin ka hria ti hin Gary Neville chuan asoi atlap lo khel to thin na United team chu da hniam ve ang reng khop mai Central Way me football tournament lama hin ka buai ve ang reng khop maya chulai chumin han hriat puita ula kan ti thei chinai ro chung kan ron ti chho zel anga chu milo ngai thlak sak zel ula William san mai lovin ka channel te milo ngai thlak sak zel ula karon ti nai chu thungai nom tak te nen kanin mu chho le theu don nia